a gegete mo mengwageng e 15 e kgatha thamagane pitse tšhaba le pitsana wene ngaka Moremi Professor Moremi ala hlabula e moswanela jang ga italo go bothamaga Ngwana sho wa go o tla go Moremi o tlo tšea merwalo ya gagwe le mofeni Jwala Shivu a re nweng ka moka mafutong ka moka ga rena motsoko sho malo awa go sa ba go motsoko sho a re go bolela go motsoko sho a re gogeng ka moka ga rena re tle go no thipula re tle bone dilo tse le nna re a bala
Action. Tshobela balatedi ka moka ba Profi Moremi wa dumedisha ke magolo motho go tswa ka lefaseng la Makerekeng. Tseleng ya ka ya Thwaso a seng ke e batlela e leng gore e batlela e bonolo e fela ka matla modimo le badimo ke la go tshwana lapeng la ga Moremi nka mogala ka diatla tse pedi go tshwana le gonne re ba thušitše bo mo dipadi ka moka nka se kgone go ba bala ke leboga tshwarešwane ba mphileng yona go fitlha e kgone ge ba tlompha merwalo ya ka ya bagalabe ba mphereletša ke fegeletša ke nna magolo wa Profi Moremi ke rata go leboga ka moka ke rata le setšhaba ka moka se se tlileng mo go tlonthega ke re go bone matlhatse le matlhogo lofona ke a leboga. Action. Ke a dumedisa setšhaba ka moka se se tswang ka Moremi le se se tswang ka Mathuru. Nna ke nna ngwana Mapulana le Bonifase ya Makoko ga jalo mo Senotla
boitlelo a komana ka mo ke neng ka bona ka mo ke ga malou ka kgentse ya mme ke ga mmamote ke leboga ka mokgwa ba go rositse ngwana wa motswala ka gona ka mogare ka motho ra mo leboga ke a mmona le ke mo lebeletse ga a fela o nne go ntšha gore o ba iša a ipsile ke leboga gore ga gage o re ka re fodisa a mokgolole re ba jwang ka gona ke leboga le setšhaba se se leng ka mogare ga motho wa mmamote.
baruti dingaka setšhaba ka moka sa mo matlerekeng le dinaga go tswa kgole ke dumediša batho ka moka ba ba fihlile go fa a ke šie motho le go lebogiša magolo waiwai re ya go leboga le meloko le metswalle ke leboga le seagelwane sa lena moagelwane a gago monna o le lerato o ne o bula terata ka ga gage a re bona ke bula terata e ka lebaka la gore re baagelwane ba go kwana re tswa ka kua ga baagelwane re šetse re jile tše bose ba thoma matsogo bana baagelwane ba ba kwana ya ke kgopela ba batlile meropeng a re thome mmereko wa rena ka moka ba letetseba le tlile le notla la dula yelengwana ga malome mabogwane yelelengwana ga malome baba
tšeng ka mogola badimo ba nyaka kopele sese dumedišeng setšhaba ka moka se se tlile go fa re na le family ya gabo re na ya ga Molobetsi re na le ba ga Mohlamonyane re na le ba Mononyane re na le ba gabo re na Shiba le Kukunya kana le ngwana gagwe o sa leng a timela gale ke ipotšiša gore nako ka moka be go diagalang go fihla le kgono ngwana a palela ko go kry-agala mokgekolo re na ga ke nyake go robala ke sebe ka hwetša ngwanaka o sa leng a timela ka 2006 ke tlo mo thuša šulu re na le family Shiba gešo ga Molobetsi a gone bophelo ga gone kwano go tsogile tlhakatlhakano go a lwewa bana ka gare ga lapa ga bane khutšo ga bane mahlatse ga bane tšwelopele a ba sana mebereko tate o tswile ka gare ga lapa ngwana le yena o šetše a tšhaba go dula kgorong ya gabo ya ga Molobetsi o bona go le kaone gore a itulele le makgekolo wa gage mo e lego gore o tla o bona o ka re šetše go lokile gore mo a leng gona o lokile family isegong ke na le ba Molobetsi ba e leng gore ba na le bothata ka gare ga lapa la gabo bona thui ba ba romela ka dilo tše dintši lapa la go swana le batho ba ga Molobetsi ke a mantši kudu a le go gona fela batho ba no dule ba no re go tla loka
modimo o ka morapela ka thata ba gešo go nyaka le wena o tekamakamele ke tlo bereka mo ke tlo thušana le lapa le ke be ke thuša le bala ba mošamonyane re nyake go tseba gore molato ke mara ke gopela go thoma ka lapa le la ga Molobetsi lapa le lene mathata mantši kudu bana ba masogana ba bona kgwedi wele ka bana ba basetsana so gone bothata ka mo ke gopela go thoma ka lelapa le then ge re thomile ka le re tlo latela ka mang ya ba bane tlotšwa moya rena re tshwanya ke moya yele wena ka wena walla walla ka taba ya monna wa tšweleng ka gare ga lapa e le go ngaka bothata bo
go go shibu bona ka gare ga motse wa ga Molobetse badimo ga ke bina mo ba mpotsa gore lapa la gago le bega ke ile gore ka gare ga lapa le la go sketlo wa ba le bophelo le bana ba gago ba sketlo ba le tolopeng badimo ba mpontšha mosadi wa go apara seaparo se se tshweu o ile go gore o tseba ga o tsere o dirileng ka lapa le la gago that's why wena le monna le berekela go lwa gomme ntwa lena e gola ka mehla se le lwang ka sona legole le se fitlhile se tseneletse bana ba lena bothata bo bogolo ke ngwana wa bitwang Tshepiso bothata bo bogolo ke moleko o mogolo wa gore ka gare ga lapa la gago di etla le ile ba nyaka go bona le tsena le e tla mo ja bana ba gago o alla mama molato ke ai go phela bo hona baba o phela bo hona bana ba tlaisheha nka re tsena mo go ya gago le mogala mo baneng ke a le ba ka eng ngwana le mogala seba kwa ke tsebe ke hopola o ka re mathomo he a thoma ho tswa ka mahara ha motse o ile wa ba le thapana ya Vix ye ile hore o ile a kra roile ka mahara ha yona so yena a ja o ka re ke stlha mara ha bua mo honna a sa bue mo honna re ke roile o le monna re o ikreile mmereko ka re ke bona he ke lebelle ke ra wa man mogala nthe o itsere ka mohae a se ile gore e tlhako a re nthe ke itsere ko mmereko ka a ke dumele jalo ke nagana o ka re ke ka mmolaya o ke ya go dira se se alright Molobetse ke ne go shisha ga ile gore ba ke le roile family ya gene le family ya ga Molobetse nke ba ilukishitse taba ya roile why taba ya di family di paletse go ilukisha go fitlelela e gola le kono go be go feta close to 10 years mogalabe ka moka se gona ka gae family ba ile ba le ka mara o na le tlhoa bothata kwa sefo alright gona gore wena le mogalabe le e fetsa ka gore le a sala ke nagana jwao ke a leboga o ne le bana shiba bana ba ba ka ga Molobetse o tlala le Molobetse o sa bitsa ka fana Molobetse dilo tse di ntšhega di nyaka ka mola gore re go tlo nyakela ba ka Molobetse bana ba ga go ba lokele ke selo tata go bona ga gona ka gae nta go nkwisha bohloko ke ngaka o swana le nna o na le ngwana shule yena wa sokola ke ngaka o swana le nna mathata gore a ka tla kgobokana ka gare ga lapa la gago ge monna le mosadi ba hlalana badimo ba ga bo monna le ba ga bo mme go thoma go tsoga tšhetšherekano le ntwa ene ntwa e tlong gotla go tlile go bala bana go tlile go bala bana ke makoti ya gago le ya kwana le ena a ya kwana ga botse go bakiwa eng nna ke tsebe gore sebakwa ke mara ntho e kgophišang e nna gona jwale ke taba gore ngwanaka o dula gaga a dule gae ene o ile a tloga mo gae ba re bo Kristene ko papa bona e le gore le go ntaela ebile ga ba ntaela ba tsamaile and then ba re bo Kgammedi ko papa bona he ba boa ba kgoboketsa family ntle le gore ba bolelele nna so ya ba gore ke makatsa ke family he itla ka rena ga le go diragala ba ra wa re tlhao ba bitse ba khala ba le ba ke go ba fitla he o fitleng ha bona then namile ba thoma go mpotsa ka ba gore mama nna re a tswa ka mohae re kreile sele go ba le kreile sele ka go jwa le sampotse ba ra wa re le re fitla kwa papa a re nyakela sele a ba re patella so ganong re tlo phutha se leng sa rena re tlo tsamaya peketla ka re bona jwa le bana ba le thoma le boela morao ka gore a ke tsebe gore le ntshwaretseng ya o tlong o isa botlhoko no nka tlhokisa le dumelle gore le dule ka tsamaya le boele morao ka nnete bana ba founela papa a bona within 5 minutes ke transport e tsena ya go tlo ba rwala ya pele gore ba tsamaile no bana ba tswile ko papa a bona ntwa ke kgolo o na le makoti mo e leng gore ebile go na le polela gore ra tswale o fere ya makoti then ke mo e leng gore ntwa a bona e bifile ebile ga e sa le monate ga ba sa boledišana le go boledišana ntle e kgopiša nna ke re ngwanaka ga a dule ko papae oro mmae o dula ko mmatswane ke yona e tshwenyang le nna eo alright ke tlo e fa abuti a tekarabela makoti le ya kwana le mmatswane ngwaneso mara bitšana no ga le kwana e bie ga botse ka mokgweleng batho ba ba Molobetse ke kgale le ema ena
le nyakana le bophelo mara ga ile gore le tlo tšhaba go bolela le kono le ka se tsoge le kry-ile bophelo gobane o ya maema le ya emaema mara le gana go bolela nnete makoti le ya kwana le matswane ao lebakang le nna ke tseba mamore la mona o la huti a ke nyaka go tsentšha mo tabeng tša lena ke nyaka ba ga go le mmatswala ga go e loke mmatswale gore o lla ka gore o tšere ngwana ga ge o dula le yena ga geng ye baba moreni monno le wena e araba ke nyaka e arabe ko wena kwele ka mosadi monno la o dula ga geng ga ka tlhokofala ga geno bare ba tlile kwa ga geno o tlo arabela ka mang o tlo arabela ke ke gopela go arabe wena baba moreni ke motšere ke mmeile kwae ka morago ga mabaka lebaka e le gore o ntšere ra dula kwa gago pele ya re lo dula kwa bo ba le tlhakatlhakano then ra tswa ka mokgo na ba tlhaloša mo ra ya phake le monna o utlwile taba ye morago ya gore ke thothe phake ke gore ke thothe phake baba moreni ra tswalaka nna mferea every day a ba mpotse straight gore yena o nyako diela ngwana monna ya ka tswa dirile ngwana ka taba gore yena wa tse gore o dirileng taba ye gore e tlhae gore yena ba find out le nna kudu ba moreni ke taba gore o feditša a mpotsa straight gore yena go laile papa ntwa e tlhotse ke taba gore yena na se awe gore o mpotsa gore yena ke yena bolaileng papa yena le mmane le ragadi lefoko le ke mo fileng lona ke mmoditse ka ba ba jeleng papa ke ba ile gore ba tlo mo šala morago ba bangwe ba bona ba ka o šetse yena le conca e ile gore nna e dula le papa ke mmitša mmane ke bona ba ile gore ba šetse ntwa e thomile ana moo ya tla le ka taba tša gore nna tshwanetse ke tšhentšhe difane ka mokgwa ke sa kwešišing ke ganne moo ore mathata a ile go tlhagela wa tšere wa boditše mme jale ka ge e le mmatswala gago gore a go fe maele ao why because papa ba moreni re dile ra fetša ngwaga re sa tsenelane le feditše ngwaga le sa tsenelane dile ra fetša ngwaga re sa tsenelane re sa boledišane re boledišane o ka ke last year before makoko a tlo tlhokofala ka di-good friday ore ra tswa le go firile nako e kae o komotše ke a ntšhi mara ke botša ngwana ke tšhaba mo confronta so baba moreni ke ipotšiša ka gore wa ka monna o na le pelo e nnyane nto ena o e dia mogala bone na ile kgolo ka nna ntse a phela lla ka yena tšena mpotša tsone ke ipotša gore he ko mmotša nto o fetša itseng la ikutlwiša wa tseba ke ne bothata bang ke ne bothata ba gore monna ola o nyaka topolane monna ola o nyaka ngwana wa pana monna ola go nentwa ba ge e molokelang monna ola ga a tshwane le banna ba bangwe banna ba tekgantšha ka metse ya bona ba tekgantšha malapeng a bona monna ola ga go ne se a ka reng se ya mothabiša ande monna ola ga a ka tepolaela ga geno wena o tlo tšea maikarabelo a magolo ande gone o le ditaba tse ka mokana ka tsona di direga o ne wena le yena mara o sa botse mmatswala gago ge re tswala go fereng o tša mosadi ya gago mmatswala gago gore gape mogala wa gago wa mmakatša o nyaka digwana ke diene and then mmatswala o tlo go fa maele o tla go kgalemela ena and then mogala bola wa gago o tshwanetse a tsebe mekgwa ya papa ge o rereša gore papa ke therešo o ndira tša go swana le tše e feleletša e fitlha ditsebeng tša gago o diile mogala bege e fitlha ditsebeng tša gago o no nganga ka gore o na le tlhoa bothata o no nganganganga orit ya tate ke a eko ge e le gore wa e dira nteo ke bošabe mmatswala ga gošo e tlo dula e le mmatswala gago go swana le ge o dutse le ngwana gage ga ge mmatswala wa gago kgaetšedi diphoso tša gage keng a ne diphoso baba moreni ga a sene diphoso
o santse wena le ena le sepile so gobane monna la go mogolo ka gae so gona le wena o wetse golo ka gae o santse wena le mmatswala ga go le dula fase le rerekta go ne taba tse di tlo lokisang ko wena ene ga e le mme go lla ka abuti ko wena o ka kgona go lokisa abuti mara ke mme le abuti ba sa boledisane le wena o le wetse le go ga la bua go tlo ba bothata. That's why ke re ga go ne dipost a di tseba ga le nna mmatswala le ile wa di dira ba khekolo ba gona mo ba re khallela. Yena ba mo re ba le post. Why o sa ya ga se post? Le nna ke tsile gore ke sa ke kwa ke gore le ja monna ke re ya monna re slow mona sa nna ka se gore ke fella ke matla ba mo re o monna o shala wena mora a ke tse gore yena o shala nna mora oro bya cause yena ke na lo mo jora o kwa o tlholana ke be ke mo felle tšhelete a ibushe ya ba mo re nya dumele nna ke tse no ba nna tsontse ke kwa awa ke fella ke matla
molobetse o tshwanetse go dula ka molobetse ya lokologile o tshwanetse go dula ka molobetse pelo ya gage e sene dingwangwarela mara ka makoti e le yena o ile go gore yena ga a nyake go bolela nnete makoti ga a tlile go ba le pholo monna ka go šupa ga a bereke o na le leswiswi ditokolo se di mošetse morago sedimo se mošetse morago badimo ba monyaka ga ba mo kereye ka gae pelo ya gage e kgopešegile ga a sa bona e botse ga a sa bona e mpe o bona mo a dutšeng gona a dutše ga motse makoti ngwanešo badimo ba re ko go botsiša gore nna ke eng se se go paledišang go ya ka lapeng la mmatswale wa gago o ka se fele moya e fa mama ka papa ngwana ga ke ba a le botsa nnete taba e mo tlhusitseng ka gae tsatsi le lengwe he ntse ba tšea metsi ba tlhapa namile ke re mara ke le mpotse metsana le tlhapang ka ona ka le lo tšea metsi a mannyana mbatana and then namile le ka ile bua le tlhapile le tlhapa mohutsama ba namile ba ra wa mama re a šiela ke re šiela le jwa ba ra o tlhapa abuti o tlhapa matlho le tlhogo and then le mme namile mosadi wa thoma o tlo tlhapa morago ga fetsa go tlhapa ko bana ba tlhapa maoto ka re ke sekai sona selo seo se dirang seo ba re mo nna ba ra wa ke ka mokgwa rena re boneng gore ikušiše monna o tlhapa tlhogo o tlhapa le matlho wa šuta o tlhapa mosadi o tlhapa matlho aha and then ha fetsa go tlhapa mmele monna wa boela wa tlhapa o tlhapa maoto ha fetsa o tlhapa maoto o tlo tlhapa mosadi ka mo mbateng o moa le ka metsi a maobane ka rena ke sekai selo seo ba ra wana re bone gore re dire ka mokgoo ka re bana ba ka ke tla ntlhwalela ka maramotse a ntse wa senke ke e bone a ntle senke be le gore motlhaboleletsana ka mo mbateng o mogolo ne ke tlo lokwešiša mara mbatane wa o tlhapa matlho a se ona wa o tlhapa ka batho ba bedi and-e ya bobedi ye e leng ke ile ka ba botsiša ka yona ka nna ngwana wa ka ka gore o ganne motlamo ka mo gae wa pheko tsa ka mo gae o reng a apere motlamo ya ba gore namile ngwana ka o ra ngwana ke tlhaoteng yakela ngaka ka re ye e feng ka re motlamo wa ga o tshwana le wa makoti o tlha o bofiwa kwa go makoti ka ditlhare tsa kwa gago ke sekai sona selo seo ya ba gore ngwane o la gore mo bona gore no mama ke monna ke tse respecto ke tshwanetse ke dire se se nyakang ke nna ka motlogela jalo ngwana nke ba le botse nnete gore nna le ena sebaka sa rena ke taba ya metsi le metlamo ye ba nang le yona ya botswana okay ke yona makoti ke yona mara tabe e boleleile ya fela ke nyaka ye seng ya fela a ke gore no fela mo le bomre e fa ke go pela ka ya tshele o bona go shaba ke fela ke ka mara pya ke itla ke ji ke a leboga a le fela go ditse sebaka mo emishitse le tsona tobe re bona tsone msalula kama level kama fela msalula ana ko decision again and then lena gore go nna go msadi ha se msadi kenna ho sina kwano mahareng ha family ya ka msadi ka re go ka o nna go itulela lo e lengwe ke tla aga motse le yena msalula na poso ke aga e lo na poso so ga go tso go tla isitse ke mbe o tla isitse ke ta ke tlaisha ke la hae aka o le la ga hae ke hola tse ke nna metsi ke tlaisha ke la hae a ke tlaisha ke motho ke tlaisha ke la hae kuku go le la nka buti a gola a sa dule ka gae bana ba papa bona o ba tlohetse e sa le ba banyane so naka 2002 ka tshwana gore ke ba tlohele ke mmereko ka lebaka la tlala so o mogolo o ba na le 11 years yena a bodi
and then o anale 8 o nanale 9 and then o monyane anale 4 se sa bona anale 6 ka bona gore a ke le motho wa tsela ke tshwana go go ina ka bereko so bana ba shetse ba go khudisha ka mogara ga motse ba shetse bana ba nnoshi a se ba hudisha ke ba hudisha fela ka bohobe ka gore ke ba tsela ke ba fadijo mara papa yena a sala go hela bana ba ka ona na go ha tse gore bana ba ja o bana ba lwa sala tsa me dina go alright you kai that's why ke re bophelo ba buti a buti go beje ene ka ga na go malo ya buti go na le mmereko montsi sa batho ke santse ke thusa buti a belwa sa bobedi ke santse ke thusa buti a tsebe gore ga la family ya ga e go a buti a ka se gone gore a bo ga le ke family ya go mosadi le na family ya ga le gona e be la buti ana ga ga a ka se ishi ke le ga ila ga le ga ila buti le motlaisha a go gona ga le gore le motlaishi ga ile go bona boloi ka bo ga la pala bo buti re swanetse re lo le bo a buti swanetse go dula ga a buti swanetse go thaba ka ga la pala ga ha ntse le ka mmare go fedile o dutse ga mama o swanetse go dula le a buti go ngwana ga se tlhoka mo buye ene ke khona go ntsha tšhelete ke ba molate ka lebaka la gore a ke robale a ke ne bro le ke isa kana go ngwe ke thoma o busha ka go hopola dijo di la bedi tapishi ka lebaka la gore bana ke mmone mara ke se gore na ntse e dira gore a tshaba le rena le bana ba le fepe ya hae ke ntshenya ka ene ke tlo le thusetsa buti wa bona go ka ba monna ba go bala ba go batla ke batswadi o tlo tloga ga o sule bona ene ga o ka ba monna wa bona re ge bolela ga o arabiwe mo gongwe ka gae o tlo tsamaya nnete bothata wa bo kwa botse decision ke ya ga ke yena ka roba o dula godimo ga magana wa ipushiša o šetse o ngwadile le lengwana ke na le lengwalo le shota fela ne ke shota ka o le isha police station gore ko le pastor gore le he go ka dira hae mo dira hae mosadi o la nna le tlile that's why lo tshotse ke decision ya ka mosadi o la ha teng ena mosadi a mo e ka go ra dire so mosadi o la tella nna e ke ra dire so wa di o mama go noma go khopishitse ma buti no ka sere mama ne o ne mo go khopishitse ka le ena mama na ana le fokole na ana le mfa le fokole le e ke gala bana ba ba gaetsediwa a mo nna ro dira go re wena ha ona ngwana so ke sisho ene papa le ena ka go khopishitse papa le ena ka go o bizu mpotsa re ena mo aging ya hae na ana le ngwana why now is na ngwana mara ha ro manna shopo o shara go tsa mosadi ditaba tsa gore nna nga se ke bile le ngwana ka gore yena wa tsebo rudile so a gona ga lo ga bula decision a go gona ga mama o reji monno ka mo go bolela ka ne le ga ntwa tšatšilewe and then a sa kgaleme bana ga botse so ke mo kgalemela taba ya gore a tshwanna go kgalema bana ka bogale bo e leng gore o na le enga yena ka boyena o tshwanetse ba kgaleme ga botse yo ba fitlha mo e leng gore lentswe leo ke a lentse alright a gona molato a re tsweleng pele re kong gore ba kgala ba ka re botsa ba reng makoti o a rata go ya motseng wa matswala gagwe ke a rata wa tseba re kgona bona ka moka setšhaba gore go ne nto ngwa o nyako e bolela go ne nto mo mama o nyake go e bolela ene nako ya tsamaya tlo tšhaiša ka terene kgomo o tlo kry-a o nyaka go e bolela lelata ene nna re tabe tšhaišitše re segona no o ka se re go santse o bolele ngwana no moyo ga botse go tshwenyekwa motho a tlallanang ko a tshwenyegileng so re nyaka se se go tshwentseng tse go diang gore o tlale moya cause o ka sephele o le sone o ka go batla motho ka mogoleng
le bolela nnete and a ka tshwenya ke mmatswala ka tshwenya ke tshwentse ke ratswana wa ka and ntwe ke tlo modiang yona ayo ba ntwa ya setlhare nna le ena rolwa setlhare rolwa fengu straight one fengu
seriti se se sepelang ka bua gare ga lapa la ga bua buti se baloi ba se rieletseng ka buti ke reng ka moriti wa motho o ke timang ka mola gare ga lapa maikemišetšo wa ona o tlileng ka go senya ene o thobileng ka go senya godimo ga bophelo ba buti badimo ba re go na le bothata bo mogolo kae ka mola lapeng la ga molobetsi badimo ba mpontšha go na le ditlhare tše e lego gore ka mogare ga tsona ke bona go na le thipa badimo ba mpontšha gore kua ga molobetse lapeng la mme ba go tseba ditaba ba di etela ke pele mara nteng makatšang ke bona ngaka ya mofenna lapa le na le berekile lapa le na le etetše pele ba nyaka bana ba masogana ba ba nyaka ka gare ga toronko ba nyaka bana ba masogana ba nyaka go bona ba fetša ka bona motswadi ke bona bothata bo bogolo ba gore o tšere maoto a ile go berekiwa ke bile ke botšiša ka taba ya mehlala ya maoto kare mehlala ya maoto a lena e kae ma mehlala ya papa ne ke se bona ke dilo tše di direla mara bana ba ba re he ke boa ba mpotsa gore gape papa na a tlile le ngaka and then mara ga ra ja ke papa mehlala eo ba rile mo go rena ba re mo re gatile gona re tšee mehlala ya rena and then re ilokele ka mara lebotlolo lebotlolo lengwe le tshwere ke rangwana a re tsebo rena o le išitše kae rangwane o sa pele ee le tshwanetse le ga rangwane le botšiša rangwane gore mehlala ya maoto a bana ba gagwe kae gobane nna badimo ba mpontšha mehlala ya bana ba gago ye ikeruile badimo ba mpontšha gore bana ba gago ba berekile ka tena abuti go na le seriti se se sepelang ka gare ga lapa se tšeeng maikarabelo go ba abuti ka mola gare ga lapa abuti o rakilwe ka gare ga lapa la gabo ga a sa nyaka lapa la gabo ka lebaka la gore ka gare ga lapa la gabo go kete mathopolosi ye kgolo ye e leng gore e sa tlhela bana ba gago ba tlo bolaya ke noga ye e sepelang ka gare ga motse wa gago bana ba gago ba tlo bolaya ke meleko ye e epetseng ka mola gare ga lapa noga ye ya kgabola e na le nako ya go feta go na le moleko o e leng gore ka mola gare ga motse wa gago ga ba nyake go bona bana ba ba e ba le dilo tše di botse mara badimo ba re batho ba ba dirang dilo tše ga se batho ba gole mara mehlala ya bana a go kgonagale gore mehlala bana ba gago e ka dula ka lapeng la gangwana a go kgonagale ke boletše ka abuti o ile go thwasa ga a fetša ebile ga a goroba o jile nyoko abuti ga a buša merolo wa gage medimo ya bora le metseng ya batho ge ngwana a tsamaya a iya go thwasa o a fitlha o a phasetšo ga iya nyoko re a phasa re emetše ga e tla go goroba badimo ba e leng gore santse ba fe abuti masatsi ba kae ba ngakeng abuti o ngadišitše ke ngakeng a na le ile la šala bongaka ba abuti morago na abuti ga go nento e molokeang badimo ka bo bona ba kgona go tlema lesea godimo ga motho gore motho a palele ke go ba le ngwana makotišu ga a le ngwana makoti o mpontšha e le gore o lekilwe ga a tsena ka gare ga lapa la bogadi ba gage makoti go na le tše e leng gore di a motshwenya ga a le ka gare ga lapa la bogadi ba gage ga a bolele gore ga ke tswa ka gare ga lapa la bogadi ba ke a balwa ga ke toko ke le gabotse botoka gabotse makoti abo papa morena ke ntebe ke nyaka ebile ka ratha ke mmetlwa o sekgoeng ka re he ke e nyakišiša ba mpotse gore ke moleko ola ya swantse o mpetše ke se ka tlhobe sa tsamaya mamolobetse o tshwanetse o nyake modi o tlhapiše bana ba gago o tshwanetse o buše seriti sa bana ba gago bana ba gago ba na le dimpho ka medimo ya ga molobetse e safe bana ba gago dimpho badimo ba gago ba bagogolo ba tshwanetse go tsena ba fe bana ba gago dimpho o tshwanetse o lokiše botsola ba gago ka lebaka la go pele ga motse wa gago badimo ba gago ba palela ke go tsena ka lebaka la go bona diphoofolo tse di bapalang ka gare ga lapa la gago o bona eng ka go gare ga motse wa gago go na le seriti se se tsamayang ka mogae ka mone tšatši le lengwe o tla kry-a o ka re ke bone motho a kgabola tšatši le leng ke bone o ka re ke bone motho a eng ke maragane go diragalang and-e go na le mpša ye e tsamayang ka mo ntle ga thata motse e raunta motse ole and-e go na le dikatse tše ke tla ka go rangwane tsone ke a di tseba di nna gona ka mone go tlo nyaka gore rangwane le mmoditse o letamo
ke rata gore re golle re bolele ka tša motse wa gago ra bone re tate re mmitša ka le lengwe la letšatši mabapi le tabeng ya mehlala ya lena go išitše kae bana šiba a ba robala ba bobola ba ja ngwana o na le reng o bona madi ko mofe ko o kae ke mošimane ntatlekele papa ba bongwe o tla tlatlela se sengwe alright e sware ganyane magopontsho ke nyaka go no gore re no lokiša se sengwe ya o ka dula fase ganyane sebare sebare ngwana šukwa gago madi a babolelang gore a tswa mo ngwaneng ba rereše setho sa ngwana sa bonna se tswa madi make mmage wa tswa madi ka mahlo le ditsebe ke wo ya go ne nto e tsamayang kua ga molobetsi ga ona le moya rena ra o tšhaba mo
ngwano ke tlo go thuša ngwana wa gago sebana o na le bothata bokae bo ga bommaga ga bommaga go na le selo se se sepelang se e leng gore mmereko wa sona ke go phela ka madi se tlo nyanya bana ba mafelelong se tlo fetša se ba bolaya taba gore ngwana a tlo madi ka maga a tlo madi ka ditsebe a se yona ke bothabolo ntweo go na le motho ka mogare ga lapa o e leng gore o lekile go dia dilo tse dintse e seng tša nnete dilo tsena ga di bua di fetoga di thoma go tshwenya lena go na le ntho e leng gore lena le le ba ga bolobetse le ka ba di ile la ya go inyaka mo mongwe le nyaka go godiša se sengwe sa business goba se sengwe se se sa nyakegeng ka kua gare ga lapa se buile se le fetogetse se thoma go nyanya madi a bana se thoma go phela ka madi a senyanya a bana ebile se a go a senyanya sa batho a madi a batho ba bagolo le wena a boti ya go tshwenya ntho e tlaga kae mo kgweding jana gore e ile ya nthoma ka nne le 2015 or 16 ke le go septšhiro ne ke septšhiro so ke mo ke thopela go bona bothata mo teng and then ya lebadiša sebakanyana mengwanyana ya tla ya boa ke berekana ka mo teng polase ka mo fata so e no buile awa and then from mo ya ga ye so ke re gane o no ba o se tsebe gore e ba ye tse ruri gore e sa tla bona no le santse le kry thuso nto batho mo solanka o bona kgwedi wa le ka mosadi ngwana o mo nyakang a buta o tlo mo kry-a a ke no nyaka ngwana o tlo mo kry-a ngwana bua ngwe le mosadi ba go tsere le monna ba go leile mosadi a go noroka ba le ngwana ene taba ya pofo ya masia ka gare ga lapa e gona so tse dintšhi mama lapa le la gago badimo ba re ba le sentle a ke nyake kgoro ya ga molobetsi kgoro ya ga molobetsi e tla letlela ga e tla e leng kgoro ya ga molobetsi ke nyaka lapa la gago le loke ka lapa la gago le lokile banna ba itlo ba kgoro ya ga molobetsi ba tlo bitsa ba bang ba kgoro mo go na go le bothata tlo lokisa seriti se se leng ka bona santse se tsamaya nto e tlang ka bona ka seriti se segolo sa noga ya go nyanya bana santse se tsamaya bana ba santse re ba bereke madi a bona ke a bona ba ka tshwana le madi a bona a fepe dinoga a go nyakela ene bana ba gago a ba le matlhatsi a bana ba gago ba tse dikwa ba tse ka metlhala santse re go thusa makoti o mogolo mogalako o kgopiša mene ke mokoele mara fela makoti re ya tsoba yana le mmatswalago makoti a ga lapa la bogadi ba gago makoti tate o kole botlhoko thata mara fela ke kgopela gore moretong le pele wena ke wena o gobetse o tlhoka counseling go ya golo le rato la gago ka fenko ka diaga a go tlo go thuša ka sele gwanuša a go tlo go thuša ka sele o diile phoso tse tatago fela go ya golo le ena o tshwarane ka matsogo le ena a go tlo go thuša ngwanagešo se re se nyaka mmo re nyaka tswelopele se re se nyaka mmo re nyaka diphetogo ka gare ga lapa la bogadi ba gago se re se nyaka mmo o sa le o moswa re ka sepalele ko go thuša gore mogala bo wena le ena le be le ngwana mogala bo a ka nyala fete mogala bo santse a direng mmereko a ka se dule yena a sa bereke gomme a nele lapa gomme a dutse gae o ka se kgone go sapota yena o ka se kgone ngwanešo o ka se kgone ke kwešiša gore mathata gae a tseba ko wena mosadi a gago a mangwe mmaga a ka se a tseba wena o tlo a tseba ka ge o le mosadi a gago fela ke a go kgopela e ba ngwetse ngwanaka o dule fase le mmatswala gago bolelelele taba ya ratswana re e beele kua re tlo e lokiša ka tsela ya maleba wa nkwane ya ke a go kgopela gore that's why ke re botsa mmatswala gago diphoso tša gage o kgone gore o tlo tsene ka gare ga lapa la mmatswala gago bana ba genu bana ba mogala wa gago ba tsebe gore go tlile o ngwetse e kgolo ya ka gare ga gago ene se sensisi ge le le ka gare ga lapa le tlile di ile ka keng ge le boa botsane mmatswala mme e be re tuele tša bophelo di emiso re rietso ditaela taela rena e re tlhape ka mpafong teng motseng a tseba se ka makala a bona mama wena o boniwang gore ba tlhapa ka mpafong teng ka gore batho ba ba tlhapela ka kamoreng ya bona o bolela nnete baba ba tshela metsi ka baketana
ba ketane e nyane and then ba rwala mbagana ba ya ka ke matšatši tse mara ka fetša ke re mara bana ba kgale go diragalang ka bona. Alright, nna ke nyaka go thuša abuti sa mathomo ke santse ke mo thuša kry-e mmereko a ka seega motho a sa bereke dilo tša ka tša bophelo di ka se loka a sa bereke ke ya mathomo. Ya bobedi ke nyaka go tla go dula fase le abuti ke bolele le yena. Abuti o tshwanetse go ba le ngwana. Abuti tse ba mo sepedišang le tsone o tshwanetse gore di sepele mo go yena. Abuti o tshwanetse go feleletša bongaka ba gage. Abuti dimpho tša ka di santse di tle go yena. Se se šwena le yena ga a bereke le yena o phela ka dilo go ka se kgonagale gore bana ba gago ka boka ba nolla go ne nto e sepelang e le gona ka molakare ga motho wa gago e le gore o sentšeng mama goba le tswa kae le tswa go tea eng e sa nyakega ebile mo a se mo e leng gore ke ralokela bona le ke no ba ke le motho wa mokereke ke te kerekela ene re se taba le gore re ka kitima ra ya kwa le kwa ai mara bothata o tlile le mogalabe ka gore mogalabe o no re ka 2015 ya ba gore o ile o thwasa ene go thwaseng a gae le ena ga a moroša o ile gona ko o boetse gona ko sekonkoo ya ba gore namile ke ngaka o thusa batho a ke tsebe jwang a se ka moroša ba le ntomba ka kwa ga abuti ba relese ba relese mara kua ntomba ya gona Apa seta le before ya tozo. Luchi. Ikisi jeme. Alright. A re kwane. Nna ke nyaka wa moithaopi wa go thuša le bana ba lena. Koko re nyaka diphetogo. Re loile go lekana. Bana ba sokotse go lekana. Nako ntwe ya tsamaya. Nna ke nyaka diphetogo ka gare ga lapa la gago. Badimo ba nthoma gore ke ka kwa lapeng la gago ke ye go lwa le sebata se se leng gone. Badimo ba nthoma gore ke ye go tšea ntho e leng ka kua gare ga lapa la gago re ntšhe re latlhe nokeng e sepela ke mpho tša bana ba gago di ke go bona bana ba gago ba tle ba kgone go ba le bophelo bo bokaone ka lebaka la gore re ka bolela letšatši la bela subele bana ba gago ba tlhaka ene re eme mo go teng dilo ga di loka a go ne ntho e sepelang ka botse ke a go kwa koko wa o se go kwatšatše Makanogana. Maotonogana. Kamile ka le ina le wa ko ta ile una. Lo ena o robale ka gae. A ke robale. Wa ile go tsoka. Le moya. Le moya.